Gde ste ljudi moji? Ovo je naš prvi klip. Ja sam Azat, a ovo je Kajt. Mi ćemo danas ići na trening. Mi smo htjeli da malo snimamo. Ovo je naš prvi klip, vidjet ćete. Ljudi moji, ja se zbožio ovaj auto. Ja ne mogu ovako da bude vruće, ljudi moji. Baba upali klibu. Evo. Sazi da nam baba upali. Je vam bolje? Ili imate još nešto da kažete? I dobro se dodu. Danas ljudi ćemo mi idemo u park, da treniramo. Naš trening se zove Sparks. I mi ćemo sad nešto da snimamo. Baba će da nas snima kako trčimo. I čao ljudi moji, lajkujte video i čao, vidimo se. Ljudi moji, treba nam 1000 pretplatnika. Čega? Pa njih, pretplatine što udali to ono crveno. Pretplatnika? Se kaže na engleskom? Subscribe. Subscribe. Okay. Subscribe, čao. Pričaj nešto, drži. Ljudi moji, jeste vidjeli 4 klave? I vi kažete da ili ne. Ako niste, vidite opet kad stignemo na Kajtov prozor. Evo me, vidite li me? Ja ću da gledam i ne znam kako ću Kajt. I ne znam kako ću da stignem na trening. Evo moj plan. Puno čekam. Ja se ubim. Gde ste zubi? Baba, gdje je Azo? Jel on kući ili možda se nama? Što si rekao? Evo ljudi, mi treniramo ovdje fudbal, vidite. Ovo je škola Sparks. Evo ga, i nećemo da plaćemo. I ljudi ćete vidjeti kako sam ja. Mislim da ja nemam nikog. Moji ljudi, Vladi zavolavio vodu. Evo ga samo idu. Vodu. Još 10 minuta i gotov nam je trening. Selio sam. Haj, ljudi moji, počne. Ljudi moji, da oni će da čekaju da počne. Imamo ovdje, vidite li, imamo ovdje Sparks. Vidite li, ovdje imamo iza neki broj, vidite li? Koji broj? Imamo 20 ljudi. Imamo 20. Evo mi ga ovdje 20, evo mi ga ovdje 20. Okej. I ovdje piše Ronaldo. Ne piše, ne laže. Lako mi je sukru. Ne, on ne priča istinu. I sad će ovaj Agrat. Ti, Mišo? Vidite, i ja imam isto Sparks. Meni je ovaj broj i ovdje mi je ovaj broj i ovaj. Koji je to broj? Koji je broj? 22. I ovdje imam velike čalape. Ovdje su mi još čalape. Evo su moje šlintelice. Baba, Azat uvek kad
Znači kao, ja upijem isto kako imam krv, ona odmah plače. To ne plače. Ali je to mnogo slatko i to mula. A ako njega još jaču dalite, evo kao što vidite, to je ovdje. Vidite ljudi, to je mnogo krv i nemojte da me ubijete. Ja čuvam svog brata. Šta? Ja čuvam svog brata. Bravo. I ja čuvam mog brata. Maš? Imamo? Imaš. Imam. Ko te doveo? Baba, vidiš li? Ona će da nas slika. Šta je bilo? Si umorili? Imate li što da kažete? Imam. Šta? Ja sam se umorio. Ne možeš više, a? Ćemo da igramo fudbal posle? Kao ide. Trči kaj ide. Ja ne uzimaj loptu. Hajde, hajde. Ja sam sad kod. Hajde dole kad pijete vodu. Dole.
Jesi vidio kako sam u penale dao gol? Ljudima, vidjeli ste kako stiglo ili ja sam se znao. Ja nisam ni jedan dao gol, sam se previše umorio. Kaj nešto kaš? Ovdje. Ljudi moji, ja sam dao u penale gol i dao sam gol sad. Ćao ljudi moji. Like. Bacite neki komentar i bacite neki like. Da vidimo koliko ćemo mi dobiti lajkova. Ćao, vidimo se.